Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk hadir melaksanakan serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah pada malam ini kita telah memasuki malam ke-15 di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Erjilodena panipat taru cara mata, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya jawab. Yang pertama, engkau makutanangi makadai, apakah masih bisa kita melakukan sholat tahajud sesudah sholat witir di masjid? Wadi moki goro masam paja tahajud, nareko purani masam paja witri hari masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, Ija'alu akhira sholatikum witran. Pancajiwi paca pura sempajamu, yang hari itu sempaja witri. Jadi yerot hadisan Nabi ta paca pura. Ma biasanya apa hatawe ija'alu akhira sholatikum itu nasang makadai pancaji patutu sempajamu witri. Sehingga engkau tahu nariko pura ni ma witri ki masigi dena na sempaja tahajud. Padahal Iro witri hanyalah merupakan nariku wedingi pacap kurang weding. Tetapi dia merigakan nariku pura ki masam paja witri. Letu ki matu boleh pura ki matinro moto kita ngabani kalau mandi subuh ya kita sholat tahajud lebih dahulu. Kemudian Nabi mengatakan la witrani fil lail, tidak ada witir dalam dua witir dalam satu malam. Batuanna ada nariku pura ni ma witri ku musigi adena to mawitri matu nareko puraki masam paja tahajud. Karena di dalam nasiwan newe hanya sisami bawa mawitri. Itu. Yang kedua, berkaitan dengan nareko nekiki namo. Kemudian nei tampa iro namo inang kadarana, apakah itu termasuk najis? Jawabannya bahwa semua darah itu yang berasal dari manusia itu adalah najis. Tetapi ada yang namanya najis yang dimaafkan. Papada ni rodarana namo nareko ni kiki. Ana sabang fadito je ko ni kiki. Ya. Nei kiki nei tampan ang kadarana nakanna wajue edeto na duta kangi jenne asamoto sampajange na sabamage karena najis seperti itu dikategorikan dimaafkan. Nasaba iro jumlana cedek mi. Makotoro nareko togesa taimanu. Ya. Yari gate cicca. Maka nareko gesa kita manu yari gate cicca. Detona na perlu ki majinne payment. Ya. Nasabah mage karena termasuk najis yang dimaafkan. Adena pada nareko makun rei gesa. Tanya muhrimta mesti majinne ki payment. Tentu kemakutan malah biga te cicca ina na makun rei. Anai ko makun rei gesa. Madusa ke jene. Tapi nariko te manu te cicca deto. Tapi mesti dibisai ini. Maka deh justru karena kemuliaannya ro perempuannya makun rei fakuroi. Nasabah magai. Nasabah nariko makun rei gesa. Pede meloki. Sehingga madusa ke jene. Nasabah aku deh nadusa ke jene pede loki tu. Ya. Yemo nariko te bembe. Yari ga te manu. Yari ga te cicca. Asal purani gesa siseng. Edena tomelo makoli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah melo ribahas siralna wa tuba barakae
bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekoge carata puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampe 20 rilalana tampu na indokna matini ambokna yang bernama Abdullah. Kemudian andang tahu jajinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mate si indokna riasenge Siti Aminah. Tetapi watunna rijajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iro penguluta Siti Aminah dena sedingi. Batuan ada malumu na seddi watunna ri manaka Nabi ta. Ana sabangka tu tahu memana gue padina onrang. Are ko pura memang sai dena kasu melo mapuli pe mo yan sa bamagi resa ai na papuli. Ya. Sehingga yaro penguluta Siti Aminah ruat kunna melo memana angke malaikat Jibril polewi. Na inapa ipaguruanga te di pak doangan iya naro pak doangange na baca penguluta Siti Aminah sehingga angke rilomongan rigo angkana memana na jangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rigo angkana digaga na sedih. Aga padongan na yero anarikon ka makunre matampu yari gaidi pak matampu beneta ya na sabang katoto je burane assalamelo ni memana la benena na hodi ti matole bawang asabai tu borene deto ni verase ro padina nyamo baci rasakan. Tetapi setidaknya engkau paduanga wat diri baca sebagai acuera di penguluta Siti Aminah. Terekwam mengi dena maresa bapena dinero makun reye memana. Di paguruan ni penguluta Siti Aminah dari malaikat Jibril maka ya Aisyah kuli Aisyah baca Bismillahirrahmanirrahim uizuhu birabbil wahidis samad min syarri kulli zi hasadin idza hasad. Qur'ana na baca padonge Siti Aminah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jadi toni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arigo angkana de na sedingi riasangi peddi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Napi ko gani carata mapudir Nabi ta. Yang pertama, maka dia Nabi man ahabba syai'an fa'aksara min zikrihi. Nigi puji dia sewa-sewa, maka dia akan banyak menyebutnya. Nareko ripoji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asli rampiasan Nabi angka ki macueri nasaba as-salawae lori alimulabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari bacanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ridalanna ya salawat yang kataluri salawati. Yang pertama Nabi yang kedua wa ala alihi keluarga Nabi wa ala alihi wa ashabi ajmain dan nia sahabatna imana. Magi na perlu risalawat kira keluarga na nabita dan nia sahabat na yamanan. Jawabannya maka dia ro keluarga na nabita dan nia sahabat na nabita rireken itu mobo. Magi na ireke itu mobo yang pertama engkau winarati nabita, yang kedua matapai riajaran na nabita, dan yang ketiga engkau mate rigo engkana ri agama na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riasan itu mobo. Sehingga Nabi mengatakan tuba liman ra'ani wa ama Nabi. Mopo itu iya mopo iya to engkerate kana matappe. Na yeke wa tuba liman lam yara'ani wa ama Nabi. Na labbi pa ubotna to engkewe de nang kanita ka na yeke matappe iloria para mani yang ke hadir makukui. De nang kanirita Nabi tetapi engka ki matappe maka dayro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya naritu surona pung Allah taala Nabi idi umat sallangi. Jadi yang pertama nareko itapuasan na Nabi angka ki masalawa. Nah, terutama ti di makun reye. Nah, sabayore di makun reye riwatuna de gaga Nabi ai matempola dalita. Pediki makada masolimi pawe natalu ripasai na di makun reye. De gaga kata na sabamagai tradisinya orang Arab pada saat itu nareko engka makun reye jaji masiri. Sehingga nareko engka anak makun reye jaji mesti dikubur hidup-hidup. Aina rupa sabar penguluta Umar, sewa waktu kitari penguluta Umar purana na tama salang. Magi na tari, na sabairo penguluta Umar bin Khattab, engka na makunrei, na isengi maka na makunrei, langsung dia kubur hidup-hidup. Nah, begitu tidak berharganya perempuan pada saat itu. Sehingga engka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menre ni makunrei makukue. Masoli ini. Ya. Nah, yekia sebaliknya makukue pura ni ripatarak kari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
nang katosi di makun reye ma biasa ro pakaryawas di aleta. Sige contohna. Maka dia makun reye agi melok na jama buranewe melok to jama makun reye. Ma bamentong iburanewe loto ma bamentong. Ma puli buranewe loto ma puli. Ma takproi buranewe loto ma takpro makun reye. Ma anci camai buranewe loto ma anci cama makun reye. Ma anci bupati ma buranewe loto ma anci bupati makun reye. Ma tenis meja buranewe loto ma tenis meja makun reye. Ma golo iburanewe loto ma golo makun reye. Ana yena sadia golo kang ede nang kanata makalan. Nasabak magay, nasabayro na reku burane tahan dada masubang meterita. Tapi na reku makun reye tahan dada maparin aja ki. Jadi mega rupata papanonoy da raja na di makun reye nasabak ripego ise dia jama-jama rigo kana iro jama-jamange dia nasi kena ala birata di makun reye. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, narampe ni Nabi tamakadai man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Nah, nigi kita masalah riya nasa Nabi tawe kasiten risalawa kiri pung Allah taala we ke-10. Wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi niyah. Nah, nigi kita masalah riya we ke-10 risalawa kiri pung Allah taala we ke-100. Wa man shalla alayya miyah kataballahu baina ainaihi bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Nah, nigi kita masalah we ke-100 angka biriyo kiri palawangan na yero dua matanna bara'atan minan nar bebas dari api neraka bara'atan minan nifaq dan nia bebas dari kemunafikan waskanahu yaumal qiyamah ma'asyuhada dan nia daripada pungang imatur firman rina pung Allah taala si bawa tomate sahih ero pantina salawai ya bahkan watunna tadi pancaji pengulutan Nabi Adam alaihi salam rilalanna surugana pung Allah taala. Nah ina paripancaji pengulut Hawa, iyero pengulut Nabi Adam, neitana pengulut Hawa tapon kecinana. Nah, jadi wajar metode di buranewe, narekomita ki makun re na pole ki cinna. Nah, dena meriga ka wajar, tetapi narekon kana beneta, ya aja nanti masih cinna. Ya, nah sabab mage nanti terjadi yang namanya SMS. SMS sarana menuju selingkuh. Ya, nah sabab mega tau nagala janda gara-gara SMS. Ya, agak lemput. Nah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makun ni ronai. Pengulutan Nabi Adam alaihissalam na boleh cinna ri pengulutan Hawa na melo na madeperi. Ya. Na yekia makadai pengulutan Hawa wadi muakka mugesa na yekia angka pasumpana. Akhirnya amulangan na angka riasange sumpah. Ya. Amulangan na riasange sumpah watunna pengulutan Nabi Adam melo gese penguluta Siti Hawa. Nah kadana pungalat nakadana penguluta Hawa nareko melo ko gesa ka alika yolo sompana. Naksutana na Nabi Adam ri pungalat tala makade puang peko gani carana wale sompaye aga na walangi. Makade ni pungalat tala Nabi Adam nareko melo ko madaperi na pengulu nareko melo ko madaperi Siti Hawa angkalalo ko maweringi sumpah nasaba as-salawa lori alimalabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam we ke-20. Jadi sumpana pengulut Hawa, pengulut Adam lori pengulut Hawa ina itu masalawa ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we ke-20. Nah, ina rona kad ahli tasawufe na yero Nabi Muhammad pamulangi ri hakikie pacapurangi ri lahirangi. Ya, betuan ada iri ampe memang ni asanna Muhammad riwattu dena panajaji penguluta Nabi Adam. Ayena ro salawae manca disumpah. Ya, jadi itu namariga agapa nariko boleh keburane mak dutian atan adega aga duina. Jadi mereka kada salawa no pole ke 20 jaji sih. Ya. Jadi ro Nabi ta makadai na iya makun resikas-sikasina makun riye iya de na masoli maharna. Ya, nasabairo waji wajah di buranewe iro sumpana. Abiro di minre kesepakatan mi. Nah itu nama tuke megangi di minre na iya sumpah. Padahal iro sumpah we angke na idi makun reye. Risesena sumpah we mesti wajir ya le ngeru makun reye. Apunana meto. Jadi nareko dar sumpana mesti ya le darana nasaba apunana makun reye. Dena wadi rigaru-garu di buranewe nasaba magai apunana yero beneta. Ya. Ye pona wadi rigaru-garu ya regariala nareko mema papalolona yero beneta.
Tapi nareko deh nasa bangka tu pendaper maka dade apa ti puran ni je nala tawana. Ya. Puran nasa nala tawana wadi nakoro. Ayo mo nareko di menre ya rumah ikan Pak biasa 20 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta. Ya. Ayo rasa di menre, tapi nareko sumpah mesti apunan nama akun reye. Jadi pangulutan Nabi Adam masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-10 napa ni manjaji wadi nagesa pangulutan Hawa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, carata mapodi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anareko engkawi irampiasa na Nabi ta angkalalo ki masalah lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu penelitian untuk membuat anak itu ikut kepada sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama di makun reye nareko rito jatuh jangan ronata angkalalo ki masalah lori nabita. Nah, sebab biasa tuh Buya itu jatuh jangan anake makilo-kilo toki. Jadikanlah lagu-lagu itu adalah salawat. Nah, sabai maku kue lagu dandu bina puji tawe. Ya. Sekian lama aku menunggu. Jadi rumah tuan anake na sabai bicu mo bene pakai lo lagu-lagu dandu. Sabar kina rekongkan ata makun ti mata dia tutupi. Adega madute na sabai di metu maka dia sekian lama menunggu. Ya. Jenarik komelo ki pacueri ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya salawat ki di makun raya. Ya. Bahkan onro lebina iro salawae nareko to melo duang salah satu syarat diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala nasaba as-salawai lor nabita. Kenapa? Nasaba engka se ditabir antara Allah dengan hambanya itu ia bana tabuka ya tabir pala wewe antar atan atai si Allah taala yang itu nasaba as-salawai lor nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ainar perlu to masalah. Apalagi alhamdulillah waktu Pak Busingi. Ya, magi waktu Pak Busingi Bu. Yaro nareko waktu Pak Busingi tabuka ilangi jadi syukur ki koti bosi wi. Ya. Nasaba tabuka yaro langi yate sehingga nareko engka atamelo 2000 Allah taala riwatu bosiwe itu mustajab. Magati diterima padongan na se di ata nareko bosi-bosi winelo dua. Ya. Magi nasaba nareko bosi tabuka yaro langi tabir yang ada antara Allah dengan hambanya itu terbuka. Ya, nareko bosi Pak, ya gati-gati ki melo doang. Ya. Nasaba terima doae nareko waktu Pak Busingi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama, cara tamapo diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari itu nasaba engkata rampi-rampi asana Nabi nasaba as-salawae lori ale malbina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah cukup disambungi bicara ta, mudah-mudahan ada manfaatnya billahi taufik wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.